Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo engalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje mntana sekhaya awulike ivideo ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification ngaso sonke isikhathi ke makukhona ivideo ke esifakayo. Ayike bafethu kule video yamanje angizile namaningi kodwa nje ukuzoshare ama pictures nje Orlando Pirates kuyona ke i-last training since ke laphana ke ibhakabhaka lizobhekana nayo ke iSuperSport United laphana ke ngo7:30 laphana ke khona ke osukwini lwakusasa. Ithombe ke ezinhle kakhulu lezi ke eyishuthiwe laphana ke kuyona ke iOrlando Pirates yababona ke oRelebohile Mofokeng naye ukhona kwi training nakuba ke ngeshwa engeza ukudlala ke kuona ke lo mdlalo wakusasa nxa ke ye-suspension uthole ke amakhadi ke ayelo emidlalweni ke emithathu edlule. So lo mdlalo ke wakusasa impela ke uzobe engekho uRelebohile Mofokeng nangu ke uDiano van Rooyen sambona ke umfana ubuyisa igazi ngokudla ke laphana ke ubanana bese kuthi ke siyambona ke laphana ke uSimphiwe Selepe naye ke umfana ke ukhona kwi training impela ke umfana wenza kahle kakhulu kule insuku kwazile ukuthi ke athole i-man of the match ekuwona ke umdlalo bebhekene ne-TS Galaxy ngo-1-1 bese kuthi loyana ke ongemumva nanguyana umfana omncane loyana ke bafethu ke uSibusiso Tawu obekade ke edlala kuyona ke i-MDC Orlando Pirates naye ke sambona lo ibambe njalo kuyona ke i-training nayo ke i-first team esithemba ukuthi ke Orlando Pirates mhlambe ke naye ke izomnika ithuba lokuthi ke akwazi ukuthi ke adlale emidlalweni ke wayo ke laphana ke Orlando Pirates neSuperSport United since ke ingasekho ipressure etheni njengoba sasonke ukuthi ke ilock isimi ngalendlela emi ngakhona iOrlando Pirates sevele already secacile ukuthi unumber 2 then ke futhi ke secacile ukuthi ke Mamelodi Sundowns ithathile ileague iqhukulile impela ke ileague laphana ke trophy yeBetway Premiership. To like ivideo subscribe kwi channel mina nawe ngizohlezi ngikhona nje khona la kule channel ikakhulukazi ngulethela ke ama transfer rumors ekuyona ke iBetway Premiership. Kwamanje ke video yethu kasibambe la nesale kahle.